Coach, intsinzi yawe kuri Muhanga mbere na mbere felicitation wiyakiriye ute ijambo rimwe kuri no ntsinzi gutuna. Merci beaucoup. Ndishimye. Na muntu umwe areka gushima intsinzi no munsi. Intsinzi no munsi navuga ati ndayetuye abakinyi banje. Ko bitanze bumvise konchina bahaye. Twari beza muri tactique offensive defensive. Mu byukuri ndishimye cyane kandi ndayibatuye abakinyi banje. Coach, niki wahinduye ko wabonaga ikipe ya Gicumbi FC ubona iri determine cyane kurusha izindi match wenda abakurikirana Gicumbi barebaga, wavuga ko ari iki warushije Muhanga tactically? Kintu cya mbere narushije Muhanga nimba ari kintu cyahindutse no munsi twagerageje guhindura strategy tubashe ama transition defensive offensive, wabonye dufite umupira turagenda tutawufite tukazibira ama block yacu twakina umupira ugezweho football moderne tubashe. Hanyuma bahari match ya karindwi kuri wowe, match ya kane ukinira hano kuri Tapis Rouge, mbere na mbere byaragoranye, twavuga ko umaze kumenyera ikibuga none ku buryo nta muntu uzongera kwava. Iki kintu ntabwo navuga ati ngo nishimiye ikibuga, no. Turashaka gusinda match ariko ntago byagakwiye ko dusinda match gutya bitewe n'imbogamizi z'ikibuga. Ubwo kibuga nk'iki ni gitoya, ekipe yaje y'abana bagagara neza kubasina n'ikibazo, baje bakugurura turabasinda. So rero ikibuga ni imbogamizi ikomeye cyane kuri ngewe. Ibyo twabonye ntago byagakwiye tubona ibi. Yaba dufite ikibuga kinini twari kubona byiza birenze ibi. Ntago nakwiyadapta kuri iki kibuga kabisa. Imibare usa nkaho ikomeye kuko ikipe ya Sunrise irakurusha amanota 3, Muhanga irakurusha 2, umukino ukurikira akina na Sunrise. Ni umukino ugiye gutegura gute? Ni umukino witeguye gute? Uzajya Nyagatare, donc niki kigiye guhinduka kugira ngo ubashe kuba washyikira ikipe ya Sunrise none ifashe umwanya wa mbere? Tuzayubaha icya mbere, tuzakina, tuzabasinda. Tuzagerageza tukoresha ubuga byose tubasinde kugira ngo turegipere umwanya. Turi muri course champion ndende, nago barahura, tuwe duhuye na Muhanga turayisinze, tuzahura na Sunrise tugerageza na dukore byiza tuyisinde, ariko ntwibageye ko nabo bazahura. Imwe zatakaza tuzakomeza. Gahunda no gukomeza match by match kuri aho turebe yuko tuhatana tukagenda muri objectif yacu kuzamuka. Ijambo rimwe ku bakunzi ba Gicumbi FC baje kugushyigikira ndetse n'abatabonye uburyo baza ariko baza gukurikira ino interview. Ikintu nababwira gusafana b'Igicumbi babe hafi ya ekipe yabo. Ekipe ni yabo. Byishimo by'abaturage b'Igicumbi. Bataje byagorana. Foke bagerageze babe nyuma yabo, babe nyuma y'abakinyi. Nabo batarabona ubushobozi bwo kuza ni hafi. Baze abakinyi ni babona abafana bari nyuma yabo biramotiva. Nukuri ndabashimiye cyane kubona ningene naho baje bitanze kuza, ndabyishimiye cyane. Ndongera kubaza ku mukinnyi witwa Dadiri. N'umukinnyi wabonye ute? Umukinnyi usa nkaho aguhaye amanota 3, n'umwataka uri kubona performance izi kuzamuka gute? Narakubwiye kuva mbere, umukinnyi mwiza bisaba rero ko akora cyane. Umukinnyi mwiza yaduha ibyishimo byinshi, tumyitayeho agakurikiza amabwiriza y'abatoza, yaduha byinshi yaduha birenze ibi. N'umwataka mwiza, matafise match zine bitego 4, mataka mwiza. Ifoke tumwiteho, tumuganirize abefo nta neglige gutravaya, yadufasha cyane. Prestation. Merci.